Manang Lila, alaan ako nakatulong iji balayo. Ure basit lati sweldo kon. Alan, panggatang lang iti diaper ti anak ko, manang. Ha? Ala, adapay mo tay babaunan mi ije balay, Camille. Kat ura yan Dua kami napagbalinan nyo ababaunan nyo, manang. Ay, ala, awagan kanto. Takasaritak pay ati asawa. Narigat mo't no siya klaang ti agdisdesisyon iti dayta. Makikuyog ako makan nga agpasyudad, manang. Ay, agsarita kami pa iti asawa, kunakmet. Yawag kuntuken ka, ti mapagsaritaan mi. Sige nga ron, manang. Aywan, ikanak mga ron iti panggatas kan pangdaya per ti anak ko, please. Adtoy, pasensya kan atan ni. Inikak datatang ken nanang, iswa day talat na batin. Ay, dakkalabanag day tuyan, manang. Sangaribo ko naman. Thank you, manang. Nanang, inikan na kayo ni manang iti kwartayo. Saan? Wine, apay aya. Kaano kayo ang makitsenda ngay? Ilakaman yung tuman iti diaper kan gatas ti apo ko yaw. No, inikan na kansama at ni manang mo. Kaslada mo inyawat na keng kaakwarta. Manumula day jay ngay, sang-sanga gasaut. Naibus ka no ti kwartana, taintad na kada kayo kan ni tatang. Malaala nga raw, tagumatangak to, no agpaili anak ka. Patpatsem mo't na dyan anak mo. At no nakitak jay intad ni Lila kwartana, sangaribaw. Anya, kunana sangagasaut. Sangaribo nga raw. Patpatsem to mat amin nga ibagana. Kat amom lang arunay nga daul-ulbod na dyan anak ta. Ay, oo na yun day jay akamel. Kita kat rimwarmanan, hindi ada kwartana. Napanan na mangatan, kaumali-umain. Ay kita mumlatan napan man siguro ni tayan nagitay pada na sumusok-sok iti baraha. Ay, anyan day jay akamel. Saan ngagbalbalaw? Adala nga ron anak nan. Natangkin mo ti ulo na no mabagbagaan. Iso pa iti makaungat no kwa. Agduma da iti ugali ka ni manang na alila. Nasingsingpet nga adayo ni Lila ngam ni Camel. Talaga kasta dagiti agkakabsat. Saan nga agpapada ti ugali da? Adalata nagdumaan da. Una ngam nakaraw na niya Camel. Natangkan ti ulo na. Di naamaw ti maanawa. Ket sika alam ti kabsat mo diti balay. Tapno ada kadwa ni Nana Sally. Ay kat, awagak nga ro na ti kabsat ko. Nagtagulit mo't ngamin. Chat at chat kanya. Ket ayabam nga ro Mala nga ro. Sana bale. Tana ko na namit nga uray manulat itid ko ken ko na. Basta ada ka no pang diaper ken paggatas ti anak na. Ay ket sweldoan talatay ti kas iti sweldo ni Nana Sally, Tulong tan ken ko na reta bakay. Nay, Camel, agsingsingpot ka ije balay da manang mo, Di mo istresan di kabusat mo ijay. Ape ko mga istrisa ngay. Mapangko nga ron tulungan. Kasano ko mga istrisa? Ay na, mo da kan. Adto yan, kayong paalam at walyam, Camel. Ala, idisuyo lat taditan ta isimpak pa nagiti balon na kabadok. Wano jak nga tagbalo na ni tibadok ta dumawat aklangan kini manang Lila itibado na. Ay, mga lakalatan itibado, tapno sigurado. Di ka man nagpapaaram dyan, Ang mga numadamdama, sumangpet ka amasikog manan. Kano makasapulak iti lalaki ang mangikasar kanyak nga, di mayat. Tapno aday bilang ti anak ko nga mana. Trabaho ti papanamid di syudad, wano lalaki. Katrabaho Anak ko, idyam pailaang ti makinobyaw, tanay, basit pailaang ti anak mo. Kanamangan, no makatumpong ka iti parumpado a lalaki. Iso nga agtanang ka, Di ka man nagdardarasudo sa inanakaw. Wan ka di, unay kayong naya. Agsinumbangir matalapayag ko ti marangrang kada kayo.
Panawan dak dito yan. Tapno makaimpake akan na imbag. Ag tinulong kayon kanina na Seli iti trabaho dito'y balay. Camille, wen? Wen manang, anya trabaho ngay. Agdalos ken aglaba ti aramidem. Tanina na Seli latan ti agluto. Ngam tulungang mutlaang nga aginaw no kwawan. Ni, adon sama ti trabaho kun ngam isaw. Bakit ni Nana Seli? Konsiderasyon mo latakin kwanan Sana bale. Tan ako na ni bayaw mo nga ipadami ti sweldom ken ni Nana Seli. Ay, agyaman ak nga rod manang. Dakkel atulong kanyak day tatani. Awan kadwa ka mang biyag iti anak ko. Kakaasi akmat. Di mo sawan ti kasta, taubing kapay. Adu pa'y ti mabalin ang mapasamak iti biyag mo. Nulakit di, tanagagat kang agtrabaho, mapapintas mo tulat ti biyag mo, ading ko. Bakit? Ayan mo. Bakit? Mapay aya, adaan-aramid, ijay likod kay. Diyak, maawatan ti Riknak, bakit? Maulawak. Nasakit ti ulok. Matayag sa... Ay, Saus! Aglingot kamutan iti nagdadakal lakay. Anyat mabasbasamakin kan. Ay, lakay! Ay! Umay ka ta mapantalangan ni hospital! Hello, Nanang! Hello, anak ko. Ay na, adda kami dito'y ospital ita. Nagatake ni Tatang Yaw. Anya? Kumusta ni Tatang? Ay, kastoy Sano na makagaraw. Naimbag na itaray adagos dito'y ospital. Ibagam kan ni Camille, taagawid pa'y laang tanay. Awan mangaw-awer iti anak na. Imbatik lang amin ken ni auntie yung nga imay jay anak na. Anya? Ay, sige Nanang. Sapay, jak makalangan iti trabaho. Iso ani pay lang arod kamil ti agawid. Sana bale, taikak iti kwarta abus-busen nyo dita ospital, Nanang. Anya matan, agbiyahe akmanan. Makapasadot agbiyahe. Kat anya nga rod ngay, talaga akasta aading ko. Apay, di ka maasyan kan ni Tatang? Kan iti anak mo? Alang nga rod agawid ak no kasta ti kunayo. Mangtedak iti kwarta abus-busen dananang iti ospital, ading. Itid mo kadakwa dawan. Wen manang. Adto iti 5,000 pesos. Day talat adda a kwarta ita. Nayunak to no agsweldo ak. Sige nga rod agrubwata kun tagbiyahe ak nga gawid. Ayan ti kwarta nga impawit ni Manang Mau. Amangan nga minuag kurang jay kwarta mi ken ni Tatang Mau. Di kay makaururay. Kasangsang pwede tao ngam kwarta dagos ti bagbagayo. Agsubli ak mo lang nga minadagos ijay ospital anak ko. Atoy. 2,000 lat impawit na, taday talakanot kwarta na. Mala nga raw. Isupay ang mainayon iti gastuson jay amam. Malala. Ingkaalaan nun, ti anak mo, ijay ayan daan tem. Tayawid mo dituyan. Sige Nanang, tadapapanan mi. Nay, papanan nyo manan. Di mo manan ibulakbol, ti anak mo. Tila man papapanan yawn. Di talaang mat. Di kam umadayo. Ikoyog mo manan, ijay sugalanan. Mabit kami lang mat. Pagpaspasyaran mi matan Hello, Camille. Kumusta ni Tatang? Mayaten manang, nakarwanan ni sa ospital. Sana una makapagnangam dirit sumulat at panagsauna. Medyo marigatan labas si tamag na. Ala, tulungan pa'y laida ditawan. Uray di ka pa'y lang arod umay dito'y ading ko. Adama ni Nanang ang mga sikaso ka ni Tatang. Agsubliak di tamanang. Anya? Ala, sino nga iti kadwa ni Nanang ang mga sikaso iti amata? Kan iti anak mo? Ikuyog ko na anak ko di tabalayaw. Anya?
Alan amanang, maburing ak ditoy. Alan, ikuyog kong anak ko. Sana bali ta makatrabaho ak mula ta nga uri kadwak ni baby. Ala nga Rod, sikati makaam mo. Basta agpakada ka na imbag kadananang kentatang, wan. Kasano nga ron na makatrabaho ni Camille kat inkuyog na mo't tanjay anak na anak pa syudad. Agpilit mo't nga agsubli, jay. Kan impakada na kanaw kan ni manang na. Nga ikuyog nanjay anak na. Talaga ano anya timbaga na. Isulatan ti masursurat. Garud sa bagay, ada ni manang na amang bantay kan kuada ijay. Patsik adi na baybayan, jay kabsat na. Nana Sally, tumulong ka mo tangag dalos. Day tamo laglot-luto tar aramida mon. Siyak amin tagdalos ka naglaba. Ay, sana ya nga da nagsasaritaan tayo kadaman ng maubalasang kao. Asyak ti makamong agluto ka naginaw. Si kamot ti nakatuka iti panagdalos kan panaglaba. Marigatan akon atan anda ti anak kong asikaswag. Isa makitinulong kamot Ay, nala. Agtrabaho ka nga rodan. Tasyak pa'y ti mga wawiri ti anak mo. Di nakakayat ti anak ko. Si kalatan tagdalos taw awirok ti anak ko. Sana bali, nakalaba akon. Malangarod balasang ko. Manang Lila, pasensya Diyak pa'y lang makatulong iti trabaho dito'y balay tani. Napambar mo ti anak ko. Isa apakibagantuman ka ni Nana Sally. Tayson ti makamo nga aglaba ka nagdalos dito'y balay. Sana bali, saan ako nga agpasweldo manang. Ti importante, libre ti kanan may iti anak ko dito'y. Ure tumulong ak tulatan nga agin na ko Sige. Ngamni, kita numawayaan ka. Nukas jay nakaturog ti anak mo, gundawayam mo't ti mang tulong ka ni Nana Sally. Takaasi mo't. Wen, manang. Pag-eskwelan ti anak ti kabsat mo, Lila. Pag-eskwelaan na nga Dito yun ta isuntumot lang nga adada ditoy. Dimot kayat ni Camille ti agawid ije probinsya. Ay katuwa na. Tulungan ta ti kabsat mo takasimat. Ayun nga Rod. Agyaman nak Erwin ngamin nakasingsingpet ken man nakaawat ka. Ay na bakit? Basit la abanag dagita kanyak. Kabayatan ti kawan pala trabaho ti kabsat mo. Pagadalan ta ti anak na. Nana Sally, aglaba ka kadiita? Inton bigat ti schedule ko nga aglaba Camille. Agdalusak ngamin ita. Anya? Abdayamat kasta. Dapat, everyday ka nga aglaba. Pakilabam ko matikawas mi iti anak ko tani busy ak. Agsapsapulak ngamin iti trabaho. Mala, irwarmon dagiti kawis mo. Iraman kunto alabaanin ton bigaat. Rumuarak ko mamanang, tay nakmanan nagsapul iti trabaho. Ngam naibusin ti kwartang intad mo kanyak. Manuti ka sa pulam aya, Camille? Uray 2,000 ko mata nagastos mo ti rumor manang. Kan igatang kumuta na itigatas ti anak ko ti daduma. Sanga ribo pa'y lati maitid ko. Siyaktong ti gumatang itigatas, Camille. Ang apay, aging gaita, awan pa'y nasa pulam at trabaho? Awan pa'y nga ron manang. Nagrigat mo tagbirok iti trabaho no kasto yung awan na ilipas sa kurso. Tulungam latan ni Nana Sally dito'y balay. Total, saanan ang masapul nga aw-awirin ti anak mo? Basta agsapul ak iti pagtrabaho ak manang. Saan ko alin niya ti para balay? Hello, Camille. Kumusta kayo ditan? Nakasapul kan iti trabaho? Saan na masapul nga agsapul ak iti trabaho nanang? Ure tadama ni manang amang tultulong kada kaming agina. Anya? Ay saus, apay, di ka mabain iti kabsat mo. Agtrabaho ka mo tamakitinulong ka anak ko. Kat tumultulong ak mga gininaw.
Pasaray agwalisak pa no daduma. Kahit umdas nga rod dayta nga itulong mo. Agtrabaho ka di mo ipanamnama amin kun ni manang mau ti panagadal ti anak mau. Awan nga rod master kan. Jakmet kaya ti babaw nun ta nagrigat. Ay, opisina ko mati kayat ko pagtrabahuan. Ngamawan mo na ilupas ko. Kauray sales lady ti tan-ano isaw. Masadutak nga rod. Makabanong ti ka sa trabaho. Sige nanang, bye. Ay mabit lang. Hello. Na inidupnan. Pagdinata ka man, Camille. Saan nga mo damanang kung adan nobyok, Darren? Ang mga noong tandak. Apay, ipalobos mo nga ron. Adan bukod mo apanonot. Apay, paritanda ka ang kinobyo, kasta ka di? Ay, kwa. Agdinatan. Sumaronon ton di kasar. Agor ng tapay. Pag naadanta kumangay, ada ka di balay mo apag naadanta? O da di probinsya, ngam kaya ti agawi di jay. Dito yung syudad ti pagyanam ta. Kat, anya nga rod ngay? Ada nga rod boarding house mo? Awa na, ta makipagnanagadak lang iti balay ti gayam ko. Kat pagyanan ta nga rod ngay? Dakkel samat di balay ti kapsat mo, di makipagnad ta ijayan. Ha? Ay, padasek to ang ipakada iti kabsat ko no umanugot. Di mo na ipakada, basta isangpet naklat ta ijayan. Tapno awanin maramidan na. Anya? Alang nga rod agawid tan iti balay damanang. Total, nasingput-mut kanyak ti kabsat ko. Dinak mo ilamatiis day jay no agriga ta. Camille, awamot siguro ti makunam kanya. Pinagnaid kayon iti nobyom dito'y balay. Ang apay ngay nga aging gaita, di mo't agtrabaho ti nobyo mon. Awam mo ngamin masapulan na trabaho manang. Uray kumano, tumulong kayo iti trabaho dito'y balay. Kaasimot ni Nana Sally, nanayunan pa yun ti asikaswen na dito'y balay. Kat tumultulong ak mga gininaw, agluto ak pa'y no daduma. Ladingitek Camille, ngam tangay addan ka din nam alalaki, nasaysayaat no lumasin kayon. Ha? Awan mo mi apapanan mi manang. Agsapol kayo, iti pagabangan nyo. Tapno mapilitan kayong agsapol iti trabaho yo. Tapagbayad yo iti abang yo. Kunak man no napatagak kan kakabsat ko. Apay nga akasta kamutan. Saan apa nang ibuy-buy ading ko? Ngam adun tinaitulong ko ken ka. Anyat kayat mo? Agnanayon latta na kasta? Amang namnama ka iti itulong mi ken ka? Kasanon nooan kami? Kasanon ti biyagyo nga agina? Sadyay nakirelasyon istambay pa'y. So pasensya kan, hanggang nasaysayaat no lumasin kayon, Camille. Lumasin di lumasin? Tandaan nam dito yung araramidam itamanang Ti panang papapanaw mo kanya kakabsat mo. Awan asim. Manipo dita. Saan ta nagkit kita? Ay, nabang-aran akpay di awanan da Camille dito'y balay lila. Ay Nana Sally, pasensya kayon, Juan. Itaak lang amin anaikan iti turod amang papanaw iti kabsat ko. Diyak ngamin kaya ti naramid na. Ti panangisangput na iti lalaki dito'y balay. Ay, katimaday, di damo ti makitinulong iti trabaho dito'y. Sapay nagrawat ginubyo na. Sa numalpasamangan, panawan na latan ti panganan na iti lamisaan. Ay, nalala, sana bali taawandan Nana. Tapno makarik na da iti rigat, ay agpursigida ang agsapol iti trabaho da. Kordamon, Camille. Kurang tininom ko. Anya kamutan? Amom ngawan makukwartak, dawatan nak. Pangala ako may ti kwartak ngay. Pumanawak mo lang aro na. Aw magayang may tun mo wartak.
Papanam ka, Rabin. Ang subliya kita ng tibarkadag. Naimbagi dyan, talimbring inom. Kastamlata ka na yun nun. Awan lang arod trabaho mon. Artag ka pa'y. Sumanaw ka man. Ita ka man lang. Sige, pumanaw ka lang. O, ready ka ng subsuble? Camille, ala, nakalagip kayo mo't malala. Sumrek kayo, iti ka na ka. Agyaman ak, manang. Sorry, manang. Amo ka na sa irtirik na mitikal labas, gapoy timbagbagakken ka. Aklunak ngay didamo, nasakit tinakam ko, gapoy ti panang papanaw mo kada kami. Ngamita, naamiris kong tibidot ko, manang. Kat, kumusta kayo ni tinobyom? Awanan, pinanawan da kamin. Ngam okay lang, tumulaang. Okay, anya ti planom ita ading ko. Agpatulong ako mamanan kan kamanang. Taaga brodak. Ha? Agbayad ak tumutlaang no maka-brodak manang. Sige, sige. Ikan kapay iti may sa at tiyansam, Camille. Kasanon ti anak mo? Ibatik ka da kayon amanang. Da kayon kanimanong ti pangital kakkenkwana. O sige, makaamu ka, Camille. Lakay, agdalus ta dito'y balay. Tagawid ka nun ni Camille manipod abroad. Ha? Kastaya. Kaano ka na? Jak amaw. Basta kunada nga itaalawas. Agkukuyog da kadalila nga agawid dito'y probinsya. Ay na, nagsaya atay na. Nay, nalugan na nagsardang itibatog bakay. Huwag nagpaisaw. Umay kalakay. Inta kitaan no asino dagita. Hello, Tatang, Nanang. How are you? Hello. Hello, Tao. Ay, asino to'y kadwayo a puriner lila, Camille? Ay, nobyo ni Camille, nanang. Anya? Ay, kastaya. Paaya di mo imbagbag ang adagayang puriner a nobyo, anak kaw. Wala, tapno masurpresa kayo, nanang. Nagawid ni Jan dito Pilipinas to may nakano pakasaran. Tapno mayawid na kiji pagilyanda. Anya? Ay na. Nagsaya atin. Ay na, kamaudyanan na. Maisim pa mo langan tibiyag mo, anak kaw. Nakasapol ka mo langan iti talaga aparakin ka. Wen nga rod, nanang. Jakmat ni namnama ti kas ti agasat ko. Nakaragrag sakak. Takas ka ni Jan ti impay ti Diyos kanyak. Nakasingsing putlaunay kanyak. Kada kami iti anak ko. Ay, kat. Oray da kami, anak ka. Ay, ka. Maragsakan kami magparakin ka. Malaala, sapay ko ma. Taag na nayunan, ti kinaragsakyaw, anak ko. Anyat gagara minsan? Insan Elmer, bumuludak man pa iti 2,000. Bayadak tumitlaang. Ay saos, sapay imbang kokte kwarta ko ninsan. Limagasot lo ti adakan niya kita. Ala ison ti itud mo kanya kinsan. Buludak pa ilangan niya. Ato insan, pasensya ka na. Nagdiretso nga ni bangko ti kwarta kahit agururongak para ti panagkasarmay tinubyak. Apay nga na si katyag problema para iti dayta insan. Parparigatam na ti bagim. Padakmot ngamin nga awan trabaho di nobyam. Pudno na pintas. Ngam awan mo trabaho na. Awan na. Maparigat kanto amang biyag iti pamilyam no kasta. Ay talaga kasta at lalaki tagat nga raw insan. Nata ati mang biyag iti agbalin to pamilyata. Oo. Sa balikan niya insan.
Uray saan anapintas ditan, basta da trabaho na, ayusain. Ha? Anuam ta napintas, no saan ba't ngagsuswildo? Ay awan maparigat kay ti trabaho no kasta kasinsin. Narigat ti panagbiagitan, iso masapol nga agbalin tayo awais insan. Okay, bye, mahal. I love you. Adaman makilkiligan ako nak. Apay, papanan nyo manan itinobyom. Umay nakanusukunan, Mia. Ay na, mapan kami mga iji restaurant. Okay. Kumusta nga iti ada boyfriend na agwapo? Ay, mayat nagragsaksi ka. Feeling ko kat siya kon ti kapintasan na babae di tirabaw ti daga. Ngamin, guwapo di nagbalin a nobyo. Ngam, ibagaman ti agpaiso kanyak, friend. Iso ka diya talaga ti nagharem. Wano si ka? Anyamot day ta sa lunsod mo, Mia. Siyempre, iso Ay, pasensya kan Ellen. Ang madamag ko laang Ay, di ka ko mamasaksakitan Ang kasla imposible ngamin nga arman na tikasken ka. Ay na, amo kunti kayat mo asawan, Mia. Gaputaan dayo ang natataar ni Rio maidilig iti rupak. Saan na ka may bagay kan kuana, ta saan na ka napintas, kasta ka di. Kwa, friend. No kayat mo ipakita ka amin kan kadagiti conversation me. Tapno mapanagnakam nga iso tinagaram kanya. Saanan, Ellen? Mala, sapay la ko mga road, tamataginayon ti kinaragsak yu itinobyom, Ellen. Kasanungay, agawid ta ka din, Rio. Nalpas tamad tan anangan. Wan, Ellen, ang agbayad tapay. Wan kaya, limagasot kayam to yun na itugot ko akwartak. Mabali na bumurudak pa iti pangnayon ko. Ta mga no agkurang. Ay, wan Addo ti limagasot, inayon mon. Ay, di amanak, Ellen. Pasensya ka na. Di bale, bayadak to. Ay na, saanan? Share ko daytan, Rio. Ay, nagyamanak nga rod Ang no dasukli na, itad kumutlakin ka. Ay na, kundi date ka nga mawamot trabaho, Rio. Oray tamang opisina mo't denobyak na nang. Agsusweldo iti binulan. Kat, gaputad da trabaho tinobyam, awamatan plano magsapol iti trabaho. Agtrabaho ka mata, tapno sana nakababay ni Jay Nobyam. Imbagak mat ka ni Ellen adya blesak. Ang kinayat nakmat lata. Tas siyempre, guwapo to'y anak yun na nang. Daytoy ti armas ko iti biyag. Jakamukan ka. Kababain ka iti kasta nga raramidam. Kababain iti pa kay kamangam to. Anya lat sa wendakan kan ngay no jables ka sumango kadakwada. May mayat kumamalang no adama ko na trabaho. Awan nga ron ti mayat ma-applyan na nang. Sana bale, taga-brudak to. Mangal alak la iti timing. Namin nanon nga imbagam ti kasta. Namin rebonsan. Ang magpatingga ka malay ti sao-sao. Aksyon na lumakay kan nga mawampay lat urnong mau. Kasano ngay no mga asawa ka. Anya to sa ramin to nagkasar ka ngay. Sana siya tiyag problema iti dahi tananang isuda No asino tiyag da trabaho ken kwartana, iso tiyag gastos. Nang, agkasar kamin ka ni Rio. Ay saan? Jak kayat da jay Rio para ken ka anak ko. Agbalin kala ada kakaase iti sidong na no iso ti pakiasawaam. Ay ayatak ni Rio, nanang. Amaw ka naawis kala iti kinataer na. Iso akasta ti kunam. Ngam, anyat maalalam iti kinagwapo no sadot met. Kat agbalbaliw to Gumagat to. Nang runa numadaan kamin to iti anak. Aguray pa'y deta kasar-kasar. Ibagbaga kun anak ko. Agtuok kanto no dayjay Rio ti pakiasawaam kunak manen. Napadas kun ti kasta. Iso nga amok ti mabali na mapasamak.
Agsaukay man ako nakon. Kadagpay sumay. Idi sakbay ang nagasawa kami iti amam. Adda idi immo na ang nakalive-in ko. Sadot ang lalaki. Gwapo nga agpaisaw. Ang may na nakaginginad titigtig na ina. Ultimo mangilaba iti brief na di na pa'y maaramid. Pudno, naanusak idi damo. Ang may agbaybayag ay awanan. Napalinan akal baryok na jay. Narigat akabalay ti sadot kunamsa. Basta, ni Rio lang tay ayatek. Iso ti kayat ko apakiasawaan. Awanan ti daduma pa'y. Makamo ka nga rod. Ang pasensya, tadyak kayat nga agkasar kayo. Kasano kami nga rod ang makapagganangay no diyo kayat nga agkasar kami. Ay, baka mo kayo mo na. Problema yun ay tan. Ay, agden na talatan Nauray saan tapay ang nagkasar, Ellen? Kapilitan Tadimot kayat ni Nanang agkasarta. Nakapilpili mo't dadya nga inam. Iparupa na launa ti di na panangayat kanyak nagbali na manugang. Kunamod lang prinsesa kamot nga anak na. Pasensya kan, Ellen, Ang mading amin tinakam ko itar aramidan ti inam. Kunamot lang asino kamot na nakapintasan. Takas jacket din ti ibagbaga na. Pagan anok kumamot nga agbalin akatugangan ngay. Ala, baybay amo ni Nanang. Di mo ni kaskaso. Panunutan takit dino sa dino ti pagnaagdanta. Jak kayat ti adda kabalay na. Jak kayat ti inam akabalay. No kasta, ije balayo ti pagnaagdanta. Saan? Jak matla kayat akabalay ti inak. Tas sa umot la sa uray jaya kas iti inam. Pagnaagdanta nga rodan ngay. Agabang tan Oray ta damat trabahom. Oray din nalakala ti abangan ta. Tapno saan ta amarigatan. Sige nga rod, Rio. Ay di amanak man na, Ellen. Yamin, oray jablesak, kayat naklata. Uwan, sigud mat nga amok dayta. Taimpak pakaunamon nga imbaga dayta kanyak. Di kanto nga ta maupay kanyak, nga oray awan trabaho. Uwan ka di ka madanagan. Agdali na agti panagayat ko kan ka. Kat no adanton anak ta, oray agaw awir tula ang taramida mo na. Baya ama siyak trabaho. Ta para balay kalatan, Rio. Ken, kumusta nga iti adda ka din nana, Ellen? Naragsak amiya. Nasingpot mutla ka di dadya Rio? Kuun saan la agwapo, nasingpot pa. Ay, kat nasaya at nga rod ano kasta. Ngam may mayat kumamot laeng nga agkasar kayon. Tani, agdenden na kayon. Awam pa'y urnong ni Rio, friend. Kan may saan matla kayat ti ina ka makikasarak kan kwa na. Angam na dala kwarta mi ako, ilimad min ati pa nagkasarmi. No kasta, talaga adi na kayat ni Rio aparakin ka, Ellen? Wen nga rod. Di kidagyaman ta da nangayat kanya kakaskin ni Rio. Dandani ako maagbaakan kat. Nawan ni Rio nagaram kanyak. Rio, agriing ka man. Rio. Apay, Ellen. Bumangon ka, mamat. Si ka mamat agluto iti pamigatan. Tapno saan na kamala daw iti trabaho. Kanya ka mo dun. Dahil talat iririing mo kanyak. Kay imasan ti turog disturbon nak. In kagluton, tay turog ko pay. Nasa papaya pa nagriing ti kasting oras. Ay na, handa ka gaya man, Ellen, bakit? Apayan niya turasan. Ay na, unay matikas tang aramid mo, Rio. Malaman ngam kariring mo pailaan. Napanugak nga rod itay, isa na iturog ko. Ala, samrakan. Anya matan. Anya ko matipa ka banugam ngay. Nabanugak ang nagtugtugaw ang nagbuybuya Makabanug mo tagtugtugaw kahit kunamsa. Ay, jakamukan ka. Kastamla ka na yunan. Tunggal sumang putak dito'y balay. Kaririing mo. Sigurado, di ka pala nakainaw kan nakaluto. Ay, saan pa ya talaga, Tabi si ak itay ngagbuybuya. Ado nga minti binuyak a live aboksing. Kain ka nga rin agluto na tanim mabisina kon.
Madamdamamat basit tanay, kaririing ka. Agmurmurayak pa yung basit Oh, Riyaw, agring ka man. Nay, ada kayo ba't gayam na nga? Unay matikas tangay tsura mo na nakaturog dito iso pa. Nakalukat to dagusyaw. Hinton sinarag da kadagitag tatakaw awanan na. Nakimus kumami na nakagawaan nyo dito. Kasla kalamanti ka maturog. May turog kumatan tinagboy at yung live aboksang. Kastalatan taramid mau. Agbuya, maturog, mangan ka nagsikawil. Ay, mayat tibiyag mau. Kasla ka senyorito dito dagusyaw. Anyat gagarayo aya. Apeng imay kayo. Oray kumano mangtad kayo iti kwartayo. Imbis na siya kumati kami iti kwarta. Saan tasi kamat ti dumawat kanyak. Di mo latultuladan di kasinsin mo ani Elmer. Naggagat ngagtrabaho. Pasaray ag overtime pa ngagtrabaho. Tayor ornongan na ti panagkasarday tinubya na. Idu madak ka ni Insan Elmer. Taagduma kami iti prinsipyo iti biyag. Di kay katagyaman ta nakatumpo nga kiti profesional nga asawa. Saan na marigatan to'y anak yo ngagtrabaho. Naa! Hey, bumangon ka kaditan, tayong kagluton. Tapno no sumang po di asawam ka day talamangan mataramidan nan. Naimimas ti luto na. Sana bale, ta adopay tayo kilaban. Nalalaing di manugang yung agluto ngam siya. Ay, anya matikas to pagtaanganan. Kada sumangpot ti tao nakawarwara. Naggulo. Di ka pa'y makadalos mo dito'y dagusta. Nagbasit lang arudan, di ka pa'y makaisimpamot, Rio. Di ka agungat Ibagam iti nasayaat. Kan di ka man kasla kalaingan nga agsasaw. Ta sigod mo't nga amom, asaan na ka man nagdalos iti balay. Anyat amok di tangay. Kat, kastamlata ka na yunan. Nanyat ti ugalim iti baro ka, awawita, maging ka lumakay ka. Di mon baliwan ti kasta nga ugalim. Panunutam kumamot, Rio. Mabambanugak nga gap-gapoy di opisina. Kalpasan na, nagrugit abalay ti sang putak. Ay, mangilngilaw pa dagiti plato asaan na may inawan. Siyak pa'y tagluto. Ultimo aglaba, di mo pa'y maramid. Amang ano ti kayat mo, yalaan ka pa iti katulong mo. Ala, aramidag amin na kita. Basta tangdanan nak. Anya, pailang. Una, parehas na matlaang no mga laki ti babaunan. Tangdanan matlaang. Isasyak langan at ipangtadam iti itangdan mo. Anya? Ay, nagsakit ti sikat ko Nabanuga ka naglaba. Nagrigat ti aglaba. Inakagtrabahon, Rio. Tay tangdan ko ang naglaba. Di mo lipatan nga ibatay. Kan nagdalusa kita Kinirkirak amin arugit iti suli. Kan nagluto akpay. Kan sinibugak pa di basit ang masanitas mo. Aday tati kwarta. Sige, mapanakon. Kan wan gayam. Kita amtuman no niya ti remedyo di tawa di kusina. Naikatsamo di may sa bisagranan. No ka ba ila masukatan ti bisagrana, sukatamon. Ikanak nga rod iti igatan ko iti bisagra Antoy. Kantay tangdan ko amang yaramid nga Sana kaskarina ti paparamid mo. Isa tangdanan nak Tay sumat lang. No iparamid mo iti sabali, tangdanan mo't lang. Agawit ka din, Mia. Wen tapa nag-aawid mo ten Elen. Apay, ada ka di pangawisam kanya? Awan matkit di. Ngam siyak kumati umay pay la balayo. Umayak man pay lagis tambay ijay, friend. Agpalabas sakit ti oras si balayo. Ay, wen orayon nak nga rod, ta isimpak laang jay table ko, wen. Mangrabii ka dito yan, Elen. Ado ti linuto ni papang amakan. Ala, nakababain, Mia. Agawid ako no madamdama. Di ka kanya agbabain, Ellen. Nabayagan nga kuy-kuyong kayo iti anak ko. Mabain ka pa ilaan. Ala, sige nga ron, tata. Sige, ta agao akon, ta mangan tayo kitde. No kasta, ni papang mo ti para dalus kan para luto dito'y balayo, Mia? Wen Ellen, ay na, idi si bibiyag pa'y day di mamang.
Atiwan ani pa pa nga agtrabaho iti yung nagtibalay. Mas taawak ngamin. Nagdalos dito yung nagtibalay yung. Tiam mo kakada katulong yung amawan mo't kayam. Nasingput ti amak, Ellen. Nagagat. Kat no ilablabaan nakpay. Anya? Wow! Naggasat ka matan. Tada amamamang ilablabakan ka? Wen nga rod, friend. Naswerte ak. Ken, naswerte mo't day di mamangko. Ngamin, saan apulos ngagtrabaho dito yung nagtibalay. Ni papang amin. Kasta kaya? Ang amamom, kasla sana lumaklakay ti amam. Kasla inauna lakabsat mo. Wen nga rod, ado ti mangibagbaga iti kastylen. Baby face nga min talaga ti amak. Naimbag man, ta nakalagip ka ang nagawid, Ellen. Kunak no nang lipat kan. Ay, umayak man ag-relax nanang. Kas laki mutong kamay, anak ko. Gapon samot iti konsumisyon daytan. Aglalaukan nanang. Gapo iti asawa man niya. Ibaga man ti agpaysukan niya. Aklonak nanang. Uwan. Grabe ti kinasadot na. No adaramidan na iti yung nagtibalay. Agpatangdan pa'y kanyak. Makitam. Di husto ti kunakken ka idi. Naimbag lakit din tadyak imanugot nga kasar kayo. Anyangay. O di mapamniknikam itan dagiti imbag bagakken ka iti kalabas, anak ko. No nagsweldo kan, ikanak mo itanay. Kakaasyak amang ilablaba iti kabos mo. Ay, masapol pa'y laayat ang danan kakaawang mo trabahom. Kat dahito yung arudan ti trabaho. Ibingayan nak mo iti sweldo ma. Tapno nagagitak nga agdalos dito balay. Kas kada agluto iti lamutam. Sa anak pa nagsweldo. Nadelay ti sweldo mi ita. Sika pa lang arot ti agluto Masadutak. Aginanak mo. Rabiin. Ngam awan pa ni Ellen. Ayan na nga tan. Di na mat-replyan ti text ko. Awagak man langan. Hello, Rio. Ayan mo ngay. Rabiin. Awan pa'y naluto amakan. Mabisina kon. Ay, kwa. Agdaak diti balay ti katrabahwak. Makipanganak dito yan. Isang agluto kan iti kanam. Kandi na kurayanan ta mga makiturugak dito yan. Anya? Anya matikas nga aramid mon. Kasla ka mo't balasangan. Apay dinak pampanunutan nakabalay mo. Nene, malublubot mo ganyan ti cellphone kon. Agof dito yan. Hello? Ellen? Nagloko na dya babae. Sumangput kan to lang. Dakas ka kanyak. Anya? Saan na nagawawid ta asawa mi jay dagusyo kunam? Wala nang. Talo aldawan. Nene, apay ngay. Pagawawidan na kanungay. Ije kano pala iti katrabahuan na nanang. Apay nga tangay. Ay, amangan no naumakan kan. Amangan no dan kasukat mo anak ko. Imposible Maaramid na ayat imang isukat kanyak kat lavnak day jay. Makasarak pa'y ayat ikas kanyak kataer. Awaran. Siyak lang tinailawan kan kuha na agwapo. Mamom nga raod. Apay tanggal mo ayat tirik nana. Ura sino mat siguro babae ti agsaad iti biyang na talaga mauma. Ura man gwapo maamin na gwapo no sadut kamot. Awan serbina Rio. Hello, Ellen. Apay nga yakas ta tiyar aramidam. Ibagam no naumakan kanyak tapno amok tiyar aramidag. No sinaanak, ayos lang. Awan nasakit bakrang ko. Sigurado ka Anyat kayat maasawan? Kwa. Ladingay ta Rio. Ngam agsina talangan. Anya? Sumapol kan iti sa baling asawaang. Diya ko nagawid di tadagusta, tadan sa bali pag naadak. Apay nga, yakas tati ibagbagam. Kunam ay ayatan nak. Kunam di kan tumauma kanyak. Sorry no, Jack matakdiran dagita karikan ka.
Ngam tao akla ang Rio. Ngagpatingga ti pasensyana. Sorry ngam saan ako na naragsak iti danam. Isasardangan na ko nga wag-awagan. Bye. Hello? Ellen? Hello? Mia, ada ka di pa ni Ellen dito opisina nyo? Ha? Kwa? Uwan, ngam... Gido, honey. Itay ka kadipay nga guru-uray di tiruar. Ha? Saan matunay, honey? Eksakto lang. Anya ti kaya tasawon na ito eh. Rio, please. Di ka kumagis kang dalot ito eh. Agparbang ka. Di mo't nagsina kayon ka ni Ellen? Awan nga rodon ti karbungam amang riribok kan kwa na. Nanang... Anya nga, di husto jay kunak. Nauman kan ka ni Ellen. Kampante kalaunay nga may napagpatpatayan na kalaunay. Ang aman niya nga ay pinanawan na kan. Balang kantis na dya babae. Idarom ko. Insukat na kitilaklakay nga dayong amsyak nanang. Inalilaw nak. Agdarumak. Anya kumatilaban mo iti day takit saan kayo mo ta nagkasar. Nanang. Agbalbaliw ka nga minan. Agagagat kan. Agtrabaho ka. Tapno inton mga sawa ka manen sandakan nga isukat. Angam no kayat mo ti maisuksukat akanayon. Ala agsadot-sadot ka mo ta kanayon anak ka. Nay, anya man dagita ginatgatang mon marsaw. Nagadumanan na natnateng. Kadi pala naibus dagitay nateng ijerep. Ay kat maibus to Mabiit la maibus dagita uy. Tra amumat nga isulat sidsidak dagita nateng. Nateng amin na nakarga jerep. Nateng kan prutas. Awampay karni mo tagatangam. Ay, kumatang kay ti sida makarnin no kayat mau. Amumat ajak agsidsiday ti kakasta. Tajak kayat agsakay. Ay nakasapulan mo lati bagiti karney. Agsida ka mo't auray sagpaminsan lang. Agsida akmay. Ang may sa piraso laang akaslatangan ti kadakkel na. Kita ket ubing tilangak. No idilig tirupan di tirupak ket kasla manang ka iti 15 atawan. Kasla anak nakpay din Ha? Agraramang ka mo alaklakayan mo't. Feeling mula ang dayta? Ken kita nagpigsaak. Uray senyora kaon ngem kabalak pala ti agtrabaho iti nadagsaan. Ken makaputo takpay iti 5 no agbinulan ka pay siguro manay. Ha? Nagsao damanan? Ha? Agpatpatinggamit la iti sao. Arame di pakakitaan, Marso! Nalpas ka na naglabaman ay. Inkagluton mabisi na kaon. Ay na, agaw-gaw-gawak pay laeng. Nan, sublatan ka ditan. Nakabaybayag kang agun-kunay. Awan nga minti exercise mau, so akas na. Di nakla matultulan. Nagpartak ti gungunay kaw. Nasustansya nga may, nagitikan ka na. Kastaw, tagaw-gaw. Napartak ti garaw. No, nasustansya nga mintikan ka na. Pumigsa ka nga agtrabaho. Kat pumartak ka nga gunay. Inkalutunan di inruar ko anatang. Mabisi na kaon. Siyak dito yan. Ay unay ka dagiti adingwanan aya. Tagiwarada iti basura. Ay, adaman mawalisanan. Unay matikas ka panagwalwalis mon manay. Nagbuntog ka nga agwalis. Siyak ti masikura na mangkit kita iti kasta agaraw mo. Ay na, aday ta ka manan. Dilaw ka man na dilaw ditan. Gagangay ti bakit Bumuntog ti garaw no mapanan ti edad. Ay sus. Depende dahi tayo ti tao Kastaw ti agwalis. Nan, yag mo na ta. Kastaw Kastaw nagpardas na na mo ta buntog mon manay. Di ka nga nagsiday ti nasustansya. Nagrawot ka pa iti karne kung nasasamay. Managap-apgad ka pa Nala, ituloy mo nga rudan tagwalays. Tada pa aramida ki jay kusina. Marihuanay, gumatangak man iti asukar ken kapay.
Na? Ay, mabit laang pare Marso. Ay na, unay mo dayto nga uyukan aya. Naggatal ti karabugob ko. Ay. Mabit man lang. Apay, agsakit ka maray. Mangrugrugi nga rod sa titrangkaso, pare. Ngam agimbagak mo't laang tanag tumarakon. Ay, sos. Nukas na agsakit ka. Irikip mo ato'y isturmaw. Ha? Awan akaram dagiti customer mo, iti kastangar aramidam. Agiwaras ka mo, iti bayraws. Ay na, saan mo't pare? Saan na bali ta agag-agasak? Ure pa'y. Ay, jak pala nga rod gumatang maray, ta delikadaw. Narigat ti maakaran iti sakit. Di ta pala bangir nga istor gumatang. Pasensya ka na, jak kayat agsakit. Kakaiso na ajak agsaksakit. Ultimo pa natangkat sa anak amatamtamaan. Ta amok ngamin nga alagaan ti bagay. Ay. Sige, mapanakon maray. Gumatang aktumanan dito, nuna imbagan kaan. Tanangamot ba si ti panagsasaom iti sabali at tao Marso, takababain. Ibagbagadan anak kaarartika, gapoy tar aramidem, takarugit mo ti pada matao. Likak laang tagsakit. Apay sika, no adda kaabay mo ama sakit, di mo kit adaywanan. Kaya't mao, ti maakaran iti sakit da. Sana kasta, ngam aglablabis kamot. Pati ni Mari Juaneng, karugit mo kano pa yan nakasarita. Italang na dya, masakit nga raw. Jak pa'y kayat ti matay. Isa jak kayat ti agsakit. Ay na, uray kasano, ti panaganad mo no talaga at simpo mo ti tumangad iti barsa nga, di mo mabalin alapdan. Depende da iti tao. No amuswam ti bagay, bay am ngagsakit, talaga amatay ka. Ngam no ammom ataripatuan ti salon at mau, umatid daw ti biyag mau. Sige, mapanakaw tanay, aldawan. Sa paag man ti agpasada itatap no makaaduak. Nay, kita manan ti panagmanehom di ka manan agbali na kaskasirawon. Aginayad ka lang agmanehaw. Makapatuok tinabuntog ngagmanehaw. Kasano ang makaaduak iti mapasadaan no nabuntog ti panagmanehaw. Awan bambanog no kasta. Papanam na narita. Itulod nakman ni Ili Marso Barok. Mala, lumugan ka nga ruda yung tamapantaan. Ay, di mo partakan tagpataray Marso. Unay kamatan. Kumpot kayo lang, nana. May mayat ti kastaw, makadanon tayo adagaw si di papanantayaw. Ay, na, tumayab ti karkarmak, no kastoy lang. Ay, isar lang mo dito yan, bumaba akong. Basta kumpot kayo, nana. Nalaing ti driver to yung naglugaran niya. Matuo ka ngagmaneho itinabuntaw. Kapat! Unay matikas dya pa nagpatpataray yung tatang. Napalabas kayo manan idikalman. Kas laki maro matikin na kaskasiro yung ngagmaneho. Ay, dayta ti pangkitaam, akabayatan na lumaklakay to'y amam, pumigpig sama at ngagtrabaho, uming ngamin teriknak, isa pumarpartak mo titigtig na ikaw. Delikado tararamidan nyo tatang, makapadanag kayo ma. Ay na, veteranon a driver to'y amam, tesa anak kaw, awan tirumbang nga pagdanagam. Tatang. Kita mo to'y kudil ko Kasla kudil tagtawon lang ti 40. Super healthy nga amin nga ipapaunag kao. Dahil dya iti mang papaubing kanyak. Tay kunada nga runain. Ang gulay, pampahaba ng buhay. Diyak pa'y ngamin kayat ti matay anak kao. Iso nga papaubingak. Dagitay lang nasustansya ataraon ti kankanag. Kanayon ti panag-ersisyaw. Ado nga rin ti mangibagbaga kasla inauna kanunina nangamda kayo. Dahil nga rin kahit naimbag nga rin, dahil baga kasla nanang kun jay inam anak ka. Ay, no siya, kanak amin na kayat ko akanon. Bakit ako? Manula atawan ng tinabat-bati apa nagbiag ko.
Iso nga ipapas ko kit di timangan iti kayat ko akanen Agpada ta iti kapanunutan, marihuaneng. No talaga, chimpo mo ti maustal, chimpo mo na talaga. Wen nga rod. Ngam nila kay mo. Madlaw alaplapdan na ti panaglakay na. Wen kano di na kayat ti matay. Feeling na ka bumato dito rabaw ti daga. Patsin na launay, ano aywanan na naimbag ti salunat na, umatidog ti biyag na. Malapdam nga rod, no talaga akad dang maun. Nga rod makapasuron nga rod day jay nga asawak. Agpapaubing. Pasikat pay. Ipasikat na napig sa kanulat na nga uray lakayan. Mangibabain day jay alakay. Agbras ka mamat manay. Di kan samot agbrabrasan. Yelo tangipon maon. Kahit agbabrasak mat, inaldaw nga agbrasak. Kasto talaga ti kolor to yung ipang ko, yellowish. Wala nga once adila ang ti panagbrabras mau. Ti panagbras ket tunggal malpasamangan. Kita am kanyak, ang brasa kitag sapa, no oras ti merienda, pangal daw. Inton oras manen ti merienda, ken inton malpas ti pangrabe. Nalabos mo day ta panagbras mat. Mangirarit ka mat iti toothpaste. Kasta ti husto apa nagbras. Tapno nadalo sa kanayon tingiwat. Mamidwa akto pa'y agdigaws iti may sangal daw. Sika nga'y, mano kang agdigaws. Saan ka managdaldalos iti bagay? No agsasao ka kung namalan na sino ka nakadalusan dito'y lubong, Marsaw. Pati siya nga asawam dilawam. Ibagbagak laang ti aramidam. No kayat mo ti agbyag iti napaot. Ay wanam ti bagay. Dalusa makanayaw. Pati nagitakukom. Di mo amo adalusan. Nagngingisit dahil. Kita man to'y kukaw. Nagdalaos. Ay na. Mansa. Ti bulong da ito'y na imansa dito'y kukuk. Kat no naman saanan. Di mo dalusanan. Bye-bye amaw. Nakasta. Kanun gayam. Agsinataman pa lang iti pagidaan. Kalablabat ay ulas kan pungan kaw. Jak kayat ang maakaran iti ang dod jay ulas kan pungan kaw. Tadi mo pa'y malabaan ti ulas kan pungan mau. Kahit malablabaan mo ta kanayon dagi jay. Kanayon nga. Maminsan mo't ti makalawas alabaam. Sakit every other day alabaa. Jak amukang ka. Numakisina kay ti pagidaan ayos lang kanya. Awan na sakita bakrang ko. Kay kayat ko kay di pay Napanan ni tatang nanang. Wano, saan pa nakariing? Ay na, nasapsapang agririing dayjay. Alas 5 pa'y laang mapanagjagjaggingan. Talaga naalaga ni tatang iti baginan niya nanang. Naanad ka dagiti ipapaunag na. Kanayon ti exercise na. Ay wana, saan pa'y ngagpuypuyat dayjay Adda oras asursurotan na apan naturog. Mayat mat kititikas jay ananang, tamaya dayo iti sakit. Wana nga maglablabos mat. Karugay na pa'y dataon. Tako na malan na sino akadalusan na nagsasaaw. Hagasam ta minuminutun sa mga alkohol. Uray na anad ka dagiti ipapaunag na no saan mo't anaanad nga agmaneho. Awan sarbina nanang. Day tangarog ti dilaw akijamayo. Sapay sana mabagbagaan no kwa. Nagpartaklat tangag manehaw. Matuukan ka nung amin no nabuntog ti pa nagpataray na. Kat di kay maumamang bagbagaan nanang. Palagipan nyo latta. Madam, aniglado. Iti sentraw. Ne, payakas di pa nagsao ni Marso iti cellphone na. Kasla ipitan na ti busis na. Sige madam, agyan mo na. Bye. Oy Marsaw, payakas ta busis mo. Kasla may ipit. Apay tilamad manlaw mo mat. Siyempre, no umubing ti rupa, masapol asumurot ti boses. Naa, kahit asino nga rodya kinasaritam ngay. Pasahiraws. Arkilaan na kanaw, dahil tulod ko ijay kabangibang abarangay. Asino ang madam day jay ngay.
Apay nga mo na tinumber mo. Ay nabayagan, apasahiros ko na dyan. Nabayagan, ngagpatulod kanya. Ay, di ka gararamid, Marsaw. Saan nagaputa ubing talangam ka umubing matarik namon. Kat sumapol ka mutan iti adayo nga ubing ngam siya. Ay, agtanang ka. Papananyaw na naimang. Umay kay lumuga na, tay tulod kayo iti papananyaw. Ay, saanan. Jakpay kayat ti matay. Nagpartak ka ngagpataray. Kakaiso na napigsaak pay. Sanak ngagsaksakay. Ngambatayak iti disgrasya. Ay, saanan. Ay nagalong amuyaw. Ure na partakak, tanalaingak. Iti kabayag kon a driver, sa anak pa yan na disgrasya apulaos. Alakit dahin, mapankan. Nagurayak iti sa bali a pagluganak. Awan maluganan yaon. Siyaklaang tinagbiyahe. Apay aya apilitan nak, Marsaw. Jakpay ngarod kayat ti matay. Apay aya apilitan nak amatay. Magmagnaak no awan pagluganak. Tata Marsaw, da kayo man ti arkila kapag luganan. Itulundak iji ilay ta adda sarakag. Ay, katuman saan mo ta siyak ti nakapila? Sana balay, ta impakadak iti nakapila at tricycle, tata. Da kayo ngamin ti kayat ko. Ta mabiitak ang makasangpet no da kayo ti pagluganak. Ay, kituwan ang baraw. Siyak pa'y mati ko nam. Imawag dya anak mo itay kanyak. Napalabas na kakanumanan ang nagpartak ti panagpataray mo iti tricycle. Ay kit agraras nga ro di tao. Samsambutan na ti oras. Iso pinartakak Ay di mo man irason dagiti pasaheros mo. Talaga kida siguda kasta ka. Agpakalaing kang agmaneho. Kasla ka la tumaytayab. Kasla ka makasisi ara ka na yung nagpataray ka. Si katakto pa yun di ti lugar tayo. Siyak ti kanayon nga arkilaan dagitay kanayon nga dardaras. Nang runa dagitay maladawan iti trabaho na. Uno tay adasamsambutan na. Siyak ti ayaban nga arkilaan no kwa. Diyak amukan ka. Natangken ti ulong. Inka man kiti agidadang iti pagdigos ka tanay. Natapo kanak manan. Saan nakakomportable no kataptapok ti bagay. Manganan, Marso. Ne, apay akong di basa kay ti Jariyaw. Nangalaam dita. Ay kat ginatang ko Mayat ka na utag basa-basa iti Jariyaw. Ta ma-exercise ti utag. Tapno saan alumakay ti panunaw. Anya? At dapay nga ron nabasak. Napintas gayam ti panaglangoy nga exercise. San lagayam a panagjogging. Pati panaglangoy kan panagbisiklita ket napintas nga ehersisyaw. Day talag papaubing matamom nga ramidan. Kasla da pagpapaubingam. Ay sas, agatap ka manen ako nak. May salaang tirasaw no apay nga papaubingak. Ken no apay nga aywanak ti salon at kao. Jak kayat ti agsakay, jak pa'y kayat ti matay. Nawatam. Ay sas, apay adi nakrineeng. Aldaw mo't gayaban. Sapay alas 8 titulagan mi ija pasayros ka. Nay, alas 8 Kahit apay amok nga rodayan no ada biyahe mita. Sige nga, agdi ko sagbit agrubat akon. Sa bagay, napartak ti gargaraw ka. Mabit la na ita. Kaya na ita. Mala, itimplan ako ni ti kapek ta. Igupak no malpasak ng digos. Bakit mabitak lang ang digos. Masapo na sambutak di pasayros ka. Tagalan ti amangtad ititip na jay. Sayang no aglugan iti sa balay. Partakak patag pataray. Nagbuntog mo't na ita sarsaron nuwi ka. Bertikak manlangan nga rekorbaan. Namasaman ka.
Nanang, darasan niyo, mapantayo sa ospital. Ay naday tuyan ti bagbagakit. Pinartakan naman siguro ti panagpataraynan. Natangkan to matulo di amam. Ay na masuro na kamadanagan anak ko. Alakit din, darasan yun. Intay kitaan ni tatang sa ospital. Isarayan tabalayo. Nabiyagak ka di, Pay. Ay, kawan Ay na, una yan ti kasta alang ang marsaw. Kat, kumusta ak ngay? Anya tinadali kanyak bakat? Nairista ropam. Nadait tamuging mo. Nagdakkel ti sugat na. Basta, ado ti sugat mo. Kat, dagitay dalam, kas kadakid ni ken pusok ngay. Saan da anaan-anaw? Saan? Ay, agyaman ak. Sanak pa'y kayam anatay. Kunak lano natay akaw. Ay, agyaman ak. Nagpartak kayo kanong amin nga nagmaneho, tatang. Nagubertik kayo kanong amin iti kurbaan. Kunak ano awan masabat kaw. Akay, kumusta din nakadung parko ngay? Jayla kanulugan na tinadali, tatang. Ngam jay tao, saan? Da kayo lang tinadangran. Ay, jakpay kayat ti matay. Kayat ko pa'y ti agbiyak. Naanad kayong agpayso itikan kanan nyo, tadiyo kayat tagsakit. Ngam di kayo nagananad ang nagmaneho. Awan useless ti pa nagday-diet yun, nakasta. Uwan nga raw. Uwan. Amok taon na maminsan. Pagadalak na ito, yan napasama kanyak. Agyaman ak Diyos ko. Kasi bibiyagak pa'y. Ngayon na imbaga na kaon, agbiyahe ak kumamanan bakay. Ay saanan, inton kuan madisgrasya ka manan. Amangan no ipatay mo no sumaron no madisgrasya ka. Saan na tricycle ti ibiyahe kumanay? Kanya nga rod ngay. Jeep, ay nakarkaron na. Kan pangalaam ko matigatang mo iti jeep nga ipasadam ngay. Saan a jeep? Pedicab. Anya? Adamot agpaspasada a pedicab di ti lugar tayaw. Kasjay laangan ti ipasadak. Makabannog ati kasjay. Sa nabalay ta exercise kon ti kasjay. Napintas iti salon at ti agbisiklita. Makamo ka nga rod Ang uray kasjay ti imanehaw maganad kalata. Di ka manan agbali nakaskasiron. Wain bakit saanan? Promise. Jak pa'y kayat ti matay. Iso nga agan anadaktaon akanayaon. Para! Papananyaw na. Inak man makitsinda. Kayat siyaon ti makilugan kanyak. Wala, tasanan at tricycle ti man manihong baraw. Kaya't ko ti pwede ka ba pagluganan? Tanabunbuntog basay. Sana kamatay iti nervyos. Ay, wain. Jak kayata ti gumatang iti tricycle. Ta mabuti nga ko na madisgrasya nanaimang. Mahimay at ti bisikleta ta exercise kumatlaan ay. Ay katuhan na. Mala mapantangaro doon. Sige na. Medyo parta kang basay. Tanabuntog mo't launay marsaw. Ay, pasangat dito'y nana. Narigat tagpidal. Ano sa nyo labasitain? Rohel, awan man bagas na yun. Awan pa'y mantika. Asukar kan kape. Awan pa'y sabon apaginaw kan paglaban. Pati shampoo kan batsop na ibusan.
Sige. Tama pa na kiti balay dananang. Inak dumawat iti kwartana. Sigurado ang nagpensyon na jayoy. Ay, dumawat ka manan. Awan lakit ninanang ti as-asidgam no kastoy ang magipit tayo. Apay, di ka mabain iti kas ng aramidam. Pagrebengan na timang tulong kanyak ta anak-nak. Awan nga rin trabaho, di tulungan nak. Maawatan na dayta, ta masyan ka na giti apo ko na. Duan dagiti putot mo. Ngam aging gayta, awan pa'y la trabaho. Kaano ngay ngagtrabaho ka, Rohel? Kasanon no awan ton ni nanang? Kasanon ti panagbiag tayo? Awan mo't nga rin master ka na trabaho. Sumurot ka kadainsan mo amapan maki-construction, ah? Nagrigat ti kasta trabaho. Ore ko maano, 2,000 ti sweldo iti may sangal daw ti karigatak. Di ka madanagan, tag-swerte tayong tulata. Biglaan mo't na dumtang ti swerte ka. Ambom lang nga yan. Nanang, umayak man. Abda kayaw. Umay ka, Rohel. Sumrag ka. Nay, abda ka mo't gayam iti balay dananang manang Balbina. Ikaw na, tumaya mo umiliw. Umay kumakumustahan ti inata, Ay, awan man nga roden, Inunaan na kon manang. Dinawat mo man aminin, akwarta ni nanang. Nanang, nagpensyon kayaw? Wan, Rohel. Hintad yung man siguro aminin ka ni manang ti pensyon niya. Saan mo ta? Grabe ka mo, Rohel. 2,000 lang matintad ni nanang kanyak. Siya ngay mo't nanang. Naibusan ti masapsapol ijibalay. Sapay awan man gatas di basit nga apo ko yun. Adto'y ti 2,000. Tapno agpada kayo nga agkabsat. Tapno awan rire. Mayunan nyo, anay nyo na, 3,000 ito na agpagpagatas kami. No nayunan nyo titadyo ka ni Rohel, nayunan nyo mga rod titadyo kanyak nanang. Ala, mabit lang. Aday ta, sagta 3,000 kayo. Di kay agrikyaran nga agkabsat. Agamanak nanang. Dumanawat ka pala ngamin kanin nanang manang Balbina. Katadamat di asawam akatulungam. Ay na, nabayagan nga wan trabaho na. Takanayon mo asumro di rayuman na. Kasano kat artek mo't ngamin di asawam. Iso ti lalaki, iso kumati agdiskitar iti kwartayo. Ay na, nagsasaw ka mo kung namala na da trabaho mo, Rohel. Malaala-ala husto daitan. Di kayo nagapa. Dudwa kay lang aruden nga agkabsat. Imbes nga agpinatag kan agsinakit kayo. Saan mo't takanayon kayo nga agkontra? Mala, ingkay kit din igatang iti kasapulan nyo ti kwartayaw anak kaw. Anto ti pakitsindam, auring bakit. Amaw, kanaksayan manen, ti pensyon mo. Agyamanak, Danilo. Masya na mangarod kadagiti anak ko. Konsensyak ti kalaban ko. Nujak maikan ida iti kwartada. Kaasi ngamin dagiti apukok kadakwada. Intangarod makitsindan ta, kuyugan ka. Pasensya ka pailaang alakay. Sikan ti makakaadda nga aggasgastos dito'y balay. Tapasaray lumabas mo la dito'y dakulap ko ti daduma a pensyon ko. Sa timabate, paggatang ko iti agas ko. Naimaglangan ko na maatag pada tang agpinpinsyawn. Kasanaw no sa anak agpinpinsyawn. Kasano lang atan ti panagbiag ta. Wan nga rod nakakaasimot ngamin dagijay nga anak ko. Ay, jak ko makayat ti makibiyang iti dayta. Ta syuman ko lang ida. Nabita pa ila ang agasawa. Ngam adoon tinadlaw ko kadagiti anak mau. Mang namnamadamat latan iti pensyon mau. Wan tasaan da mo ngamin anakalpas iti panagadalda. Ta inununada mo ngamin iti tinakiasawa ken nang asawa. Ay kat ibagam nga agsapol da iti trabaho da. Aduma ti mabali na master ka na trabaho dita. Nga uray saan ka anakalpas iti panagadal mau. Marigatan damot nga rod ang makastrek iti trabaho, lakay. Marigatan da? Wano, talaga akasadot da ti agtrabaho. Tadda ka anam na maenda a pangalan da iti pagbiag da. Ha? Di mo ruwaman na iti anak mo, bakit?
Isurom ida tumakder iti bukod da asaka. Mas asya anak mat nga rod kadakwa dalakay. Jak maiturod akitaan nga agrigat da, nga agpisin da. Iso amaawatan na kumahanukan ayon ko nga ikan ida iti kwartada. Takayat ko atulungan nida. Aday ta. Nagatang ko, nagiti masapsapol tayo diti balay. Elma, bakit? Nangalaam iting gatang mo. Ninanang manan. Katanya pa nga. Una. Adun ti utang mo kin ninanang. Ilistam tal alaam, tabayadam to no adda trabahong. Anya nga utang? Dawat day jay. Impadawat na. Bingay kumot iti pensyon na. May mayatan ti kasjay. Ngam jay may kaduang asawa na tiagnumar iti pensyon na. Nakias asawa pa lang amin. Kat baktan lang arudan. Di mo sawan ti kasta. Tadamot pensyon di asawa na. Agpadadang agpenpensyon. Imbag kiti tada ni Tata Danilo akatulungan na. Taibusin nyo mo't nga agkabsat ti kwarta di inayo. Sumanao ka ilma. Kuna mudlan ado ti kwartam mo't. Ha? Nada trabahom, no dakkal ti sweldo mo. Ada karmengam amang ibagay ti kakastakanyak. Ngam no para kamad lang awan makukwarta na. Aguli magkalatan. Ay, agure ka. Apay anyat pizza na itan, Jojo lakay. Katapusan na. Ay, ala. Dandani mo nalipata kun. Kasangay magayam di inaunang nga anak mo nintun maminsan nga aldaw. Uwan kaya man ya. Ay, sus, imbag ta nalagip ko. Ay, masapol nga agparamid ta itikik nan. Apay, ada pagbayan mo ya. Kinakdumawat ka ni nanang Aghanda tayo takaasimot anak tanawan handa na intun birthday na. Uray kinilo lakar ni tigatangan tayon. Kan cake, pansit, salad, spaghetti, Shanghai, soft drinks, mabalinan. Ay, baka mo ka, tanay, nasagit pala ti sakak. Tiyak pala makatrabaho sa sikapay latang diskitar. At dapay matkit di tay iduldulin ko apaggatang ko kumaiti agas ko Uray isupay lati alaam balbina. Eh, alaman nga rod nanang, tanay nagriga mo na 100 di apo ko yo. Sapi agsangit day dyan na 1 cake apuyutan na. Mala, gumatang kantumatan iti pang fried chicken. Uray dagitay la kaasit gan akaaruba yu ti awisan yon, no basit ti handayo. Ay isaan ado ti umapal no jakyawis nanang. Mamwandan tumulaeng, kababain mo't Igatang mula kuman iti masapsapul ti anak yu ti sobra iti ited ko kwarta. Ay nasaanan? Igatang ko kay di amin nan iti panghanda na intun kasangay na. Sana bali nanang, tainton makatrabaho man na nila kay ko, aglaylo akto siguro agdawat kada kayon, takababain mo't. Mababainak kada kayon. Ang papapuskulakla ang tirupak. Naimbaglaki din ata nasingput kayo nga ina. San kayo ang naimot? Naparabor ka na asi kayo. Ang gurigor matan ni baby lakay. Nangato ti gurigor na. Anya? Apayan nga Nakaro ayat ti uyak na. Wen nga rod, marigatan nga aganges, gapo iti uyak kan panateng na. Ipantalangan iti ospital ti anak ta. Sige nga rod, nga mawan kwartata. Mapanak iti balay dananang. Inagdumawat iti pang pa-ospital ta iti apo ko na. Unay mo't ngaminan ti kastoya klase ti panagbiag. Sana kastoya klase ti panagbiag ti nararapap ko iti. No apaya kastoy ti nagbanagag. Marigriga takbat lata. Maladi ka nagsangit. Ala umunto'y kwarta. Taitaray yun iti ospital ti apo ko. Awan kanto ti may sang apo ko yung iti balay nanang. Isa yeg ko pala dito Bantayan nyo pala. Wen, ala, mapan kang arudan. Agyaman na ka talaga kada kayo nanang. Naawan kayo, jaklamon ti pagtungtong palan may. Bakit? Rabiin, maturukan. Alat pampanunuto maya. Jay apukok madanagan aklakay.
ang mga nuanyat na pasamakan ko na. Adda ijay ospital. Sana bali ata addan iti ospital. Patsay ka di dabaybayan ijay. Mangtad kantuman iti kwartam, tamapanak ijay ospital inton bigat. Ituludak ida iti kananda. Imawag ngamin ti anak ko. Awan kanu kananda ijay ospital. Ngala, maturo kang harunan bakit ta ikan ka inton bigat. Kabagis, di murwamon nagiti anak mo amang namnamalatan iti kwarta ken ka. Kaasyam kumamot ti bagim Impaay mon ti masapsapol da manipod basit da. Basol damot lang ano ape asan da nakaadal. Tadi damot sinaysaya at ti panagadal da. Ay, nakakaasi damot nga rod kabagis. Maasya nakadagiti anak ko. Sana pa nagpalastog ka bagis. Ngam kita nagiti anak ko. Manipod ng asawa ken nakiasawa da. Pinaglasin ko idan. Kalpasan na, jakon inikan ida iti kwarta. Tapno masuro da tagbiag. Awan ano pampanoy-noyam ti kinasadot da. Kas jay dalat na naging gat-inggana. Agbisin damot nga rod no jak ida ikan iti kwarta da kabagis. Talagang agbisindaan no sandang agtrabaho kabagais. Siyempre da kalatanam na maanda. Isa di dan mapanunod agtrabaho. Ikami da iti pagnakmanda. Di ka itad nga ito di ti kwarta kadakwada kabagais. Kabagais. Sana panagimot taramidam kabagais. No di kat panangisuro kadagiti anak mo. Para mutla kadakwada da ita. Kasanon nawang kan, kasanon ti panagbiagda. Tulunga madagiti anak mo ng agsalukag kabagis. Di mo panoy-nuyan ida. Danilo, agreeing ka man. Apay bakit? Maulawak, agree ko ti panagkitak. Kakapsutak, tulungan na ko Apay na nga bangunan ka kaday? Maulawak ka talaga. Kan agpipikal ti sakak. Apay akastoy. Ay, jak maawatan ang tibagig. Matayaksan lakay. Ay, sus. Di ka mat agsao iti kasta, Ipankalangan iti ospital, aureng. Na-confine ti inayaw, Balbina. Mabalay na sublatan dakpay nga agbantay, ta labaak na iti kawas ni nanang yaw. Tano makalabaak, sublatan kan tumutlaag. Ni, apay na ospital ni nanang aya? Ni mato ti BP na. Kan saan anormal ti naduma a resulta ti laboratory na. Agkakapsaw. Ay sus, sapay jak masangutan sukuno dagiti anak ko iji pagadalan da tatang. Nilakay mo ngay. Iso pala ti baunam amang sukon kadakwada Ay, kwam, adamo laramidan nila kay ko Pasensya jak masango. Anya? Ingkay bagakin ni Rohel, tamangan no masango na. Anong sa niya pala bantayan ni nanang, tanay? Meeting mi kadag ti parents iji eskwelaan. Karni, sana masango ni bakit ko ti mapan. Iso siyak ti makimeeting. Kas kaaya. Siya kung timapan maki-meeting, Rohel. Taing kabantayan ni nanang. Kaano pa'y mat-anak meeting ka? Inka man ijay, Elma. Sumalsaling ba't ka mat iti saritaan? Adda nga rod papanam. Siyak ti maki-meeting. Awan pa panak. Adda nga rod. Apay, di ka makawawat. Ha? Malatatang, pasensya kayon. Inkay padasin nga ibaga ka ni Manang Balbina. Tama nga masango na. Ayan da Balbina kan Rohel nga ilakay. Imbagam ka diti kaadak diti ospital. Wain bakit? Agam malaw nga agpalpalusot da. Agpinpin na tudun da nga agkapsat. Anya? Paliiwan may nakasarungkaran no makalagip da. Isa tayo labak ko maakawis mo. Napan ko impalundray tapno maalak matla no madamdama. Nay,
Apay di yung mapanbantayan wano sarungkaran la kumadya inayo di hospital, Rohel. Jak masango, ante. Sana balit adamot di asawa na ijay. Iso nga rod anak di asawa manan ni nanang. Tapno da mga sikaso ken ko na. Ah, Ano san na? Kasta talaga ti akman ti asawa. Asikasuwin na ti asawa na. wan angam inayo day chay. Tapno maragsakan mo't wano mabangaran no makita na kayong anak na. Awan matararamidan yaw. Agpada kayo mga istambay ka ni Manang Mabalbina. Ngam di yu pa'y masangwa sa rungkaran jay na yumat. Kumaano da trabaho yaw tamawatan. Apay ay aman nakibiyang kayo, antay. Ha? Sana ka po takabsat na kayo ti inami agad kunamot na sino kayo na makibibiyang ka na kami. Apay, da kayo ay ti mang bibiyag ka na kami. Da kayo ti mang pakpakan ka na kami. Kasla kayo mo't kalaingan na namang manmandar ka na kami. Tilang ka di biyag yaw ti pakibiyangan yaw. Ha? Awan lata, bakit rumartan dito ospital. Ngam aging gaita, di na ka pa'y sinarungkaran na kita anak mo. Ay, ayun. Oray ag-text wano umawag dala ko ma. Awan pa'y. Ayun nagiging anak ko. Sa inton na imbagan kan, kat maawat mo tumanan ti pensyon mo. Sa adamanan kundi pakitakin ka. Ay, Nasingpat ka lang amin unay ka nakwada, Aureng. Agruam da, nitikas diyang aramidan da. Mala, isimpatan dagiti gargarat ko. Taagawid tan lakay. Oh, kumusta kayo, nanang? Naimbagan kayon? Wan, ala, sumrag ka, Balbina. Ay, agyaman nak nanang Ay na, umayak ko maidya ospital ngam. Hay, simro tirayo manila kay ko. Kani, jak mapanawan na gitapo ko yo. Ay wan, nagpensyon kayon? Wan, kawawat ko launay ti pensyon ko. Ay, mangtod kay mangarod iti gatang ko iti bagas minanang. Awan isa ang mingaminan. Sige, ikan ka. Agyaman nak nanang. Ngam iti may sa kondisyon. Ha? Anya kondisyon? Sakbay nga itad ko ti kwarta. Agdalos ka pa'y dito'y balay. Kanlaba amin amureng may iti amayaw. Nene. Apay ngay amasapol a paglabaendak. Kasta ti rumbang, Balbina. Saan nga amin kat puro libre. May mayat matlaang no pagrigatan nyo ti maiggaman nyo a kwarta. Mala, ingkaglaban ka nagdalos. Ngam no di mo kayat, mga yabak iti sabali at ang danak ngaglaba. Naunaan naksamanan ni Manang Balbina. Naggapon sa kano diti balayaw nanang. Inalanan samot amin na pensyon yon. Di nagsamot imbatyanan. Saan? Di ka madanagan. Tadyay lasweldo na nagdalos kan naglabatintad ka. Ha? Sweldo? Word. Sika, anya mo't tigagaram, Rohel. Amoy ulatan Tanay, naibus man tayo gatas ti apo ko yung. Kan kasangay na inton bigat. Gumatangak kumamo diti puyutan na akik na. Hala, sakbay nga ikan kay ti kwartam. At dapay ipaaramid ko kan ka, Rohel. Ha? At dangamin marmar ba apaset ti daga ijay likod ti balay. Kat ipakabiti mi kuma. Ngam sikan ti mang kabiti iti dayjay. Tasikat itangdanan may. Nay, apay asyak ngay. No di mo kayat, mangsapul kabilaangan iti sabali at ang danan may. Ngam lading itak, tawan maitad kukan ka no di kag trabaho. Ha? O anya, mayat ka iti kondisyon ko, no? Agsapul kamilaangan iti sabali at ang danan may. Nagbaliw mo't ti ugali ni nanang. Pagtrabaho na kami mo't nga agkabsat, sakbay nga ikan na kami ti kwarta. Kasjay at talaga ti rumbang, Rohel. Tapnumarik na yu ti rigat ti agsapul iti kwarta. Saan laaday taagnamnam ay ti amuyong aramidan. Ti kwarta pagrigatan, saan adaw-dawaten laang.
Ha? Pagpanunutan nyo nga agkabsat data. Numasadot kayo nga agtrabaho, awan kwartayo. Agbisin ti pamilyayo no kasta. Iso ajak agungunay nga agtrabaho kat. Taur-urayak asika ti agsaluka, Grohel. Sika ti padre di pamilya. Iso asika nga rod ti manggad para iti pamilyam. Alangan asya. Manjak mo't na. Kumaano baldado ka ta iso. Ngam nagsalon at kamot. Nagdakkelan ka akarne. Di ka agtrabaho. Elma. Isong agnakam kan. Nakariknan jay inayo. Iso akas na tinaramid na. Agruam kayo nga minin. No kasta, aglako kay tinatangkan prutas ijay palingkay manang. Wen atane, tsak makadawat ka ni nanangan. Iso mula pagtrabahon nak nga umunasak bay nga ikanak. Daglako aklangan, may mayat pay. Uresyak nga ron. Sapay nagrigat ipapaaramid na. Mangkita ka man kit day, amang ano adapay bakante apwesto manang. Adapay mo doa bakante apwesto iti abay ko. Kaya't mo ayate baga kita kinkuko at i-reserve na. Wen man manang. Panasag man mat aglako-lakaw. Nanang, kayat yo ka ditidikat? Ha? Ay ikatwan nangalaan niyo. Tayo sobra itilako kay di pwesto nanang. Ada pa bukal di tanong kayat siya. Adto'y matinatang nanang. Adamo laok na prutas. Kakasta mo tila lako kay di pwesto. Nay, ay na nagsaya atan. Kahit kumusta nga iti panaglako yung anak ko. Ay mayat nanang. Medyo maya matikita. Uresyak nanang. Mayat tinaalam mi apwesto ka ni manang. Tas sungadan. Ado, ti gumatang. Ay na, maragsakan para kada kayo anak ko. Agyamanak ta nakapanunot kayo matlaangan. Mala, sapay kuma, tagnanayo nun ti panaggagatyaw anak ko. Asunsyon, adyat sirsiripam di tatawa. Ay, ni Mari Presi Adaman si Mang Peta customer nan. Kanayo na mapuno ti transient na anya. Ay, wang nga rod. Sa bali pa itay papaabangan na nga apartment iji bangir a barangay. Sa bali pa itay laundry shop na. Nagmayat ti biyag na. Kunam ata nakaasawa iti baknang. Wen ata nagagangamin day dasawa na. Isabimak nang ta nagagangag trabaho. Agduduma ti sideline na. Isu nga uray na tayan. Adama imbati na pagkwartaan ni baka na. Hay, sana all, pensyonada. Pasensya kan Ta nakurapayak mo't lang amay anak asawa ang bakal. Kurang ka kay iti diskarte Adumat ti pobre abimak nang gapu iti kinalaing dangag diskarte. Sika nga main, di maammo tagdubli kayo diday. Isu nga itatalakay ka nawan na pulos ti pundar mo. Anya nga rod ngay kat adamot ngamin pinagadal tanga anak ta. Anak ta nga? Anak ko lang ni Bina. Ta anak ko iti kinabalasang dayjay. Katimbilang kumuten nga anak ka manipon basay. Ay, bastawan karbang am kang kwana, ta syuman mo laang ni Bina. Anya? Di ka man nagbalin nga agraraman, tawan putot mo, Tomas. Ay, jak amaw no apaya kasta ti ibang bagam ita bakit? Kalaat mo't latangamina na nagbalbaliw ka. Ay, uray sino mo siguro nga asawa? Talaga mauma? Nang rona no saan na makabaal ta asawa? Bena, anak ko. Panawaksan ni tatang mo. Ha? Taapay mo't nanang. Nagapa kayo aya. Saan matkit day nga maumuma kang kwanan? Kanayon nga agsakit. Awan laka agrayuma. Intun kwan agangkit. Sano madamdama agulaw. Nangato pa'y tibipin ano kwa. Kat sigudin nyo nga ipaagas ananang. Tapno saan ako maro. Pagasampay laan, kalakayan. Uragimbag na kapsutan. Sana na makabaal ngagtrabaho. Nanang.
Ay, panag ko naman ako. Sinaak nga tan. No siya, jak kayat, tanasingput mo't ni tatang. Nagagat mo't idinapig sampay laang. Nasingput tupay kanyak nga uray syuman naklaang. Wen ang pampanunotak nga road. Nagregat agbali na caregiver. Imagine no maatake ti amam. Agbalin to abalda daw. Kat marigata na magna. Di siyak to ti mangal alalay kang kwana. Talaga akastaan, anang. Taagasawa kayo ka nga rod. Kan may sa, di kay ngamin ag-overthink salwada nyo ti salon at yung kinitatang. Tapno saan kayo nga agsakit. Sukir to mo dya, ma'am. Kung nakasan nga agkap-kapingam natangkan ti ulo na. Ay na, amuyo mo't aday tala ti ragsak na. Ti panagkapi na, limitaran nyo laang. Saan nyo alapdan? Ay basta, adon ti pakasurunak kang kwana. Itatalumakayan. Ay nga, unay mo't na tingawiya ka na. Sana may kika. Unay mo daytan, Tomas. Uyak ka lang nga, uyak. Matay kan sa amat dun. Saan pa'y bakit? Adu pa'y atawin ti panagbiag ka. Simple lang nga uyak na ito. Simple nga. Kano nabaybayagan dahi nga uyak mo. Ada siguro infeksyon di tabagimaw. Ada siguro nadagsan asakit mo kasaan na maagasan. Awan. Apay ayakas taka mo't asunsyawn. Puro negatibo ti ibalbalikas mo. Di ka di agkaskas ta. Ay, aging pakikaki din na isublikan ka ni Inang mo. Ha? Ay, unay ka na ya. No kaano alimakay kan bimakitan. Isumat ti panang isublim kanyak iti inak. Apay aya akasta ka. Kitnawan mo't maday nga aramidak kan ka. Saan ka mo't nga apaan? Basta isublikan iti inam, Tomas. Gundawayak ti mang isublikan ka iti inam ta si bibiyag pay. Tano na tayan ni nanang, awanan ati pang isublyak kan ka. Apay nga isublinak. Ibagam ti rason tapno may dipinsak mo ti bagay. Managsaksakit kan, nakapsut kan, saan ka na makatrabaho. Awan urnong mo, dagita ti rason. Anya? Ay, jak kaya tagaywan iti masakit. Imbis nga ni-enjoy ak ti biyag kun bayat ti panagbakit ko. Agbalinak ka caregiveran. Saanan? Una yan. Kastala ang ti kalakanakin ka ti mangisublikan nyak iti inak. Ay na, basta gimpakikan ko nak, Tomas. Makauman di kastoy. Apay nga yakasta ka. Kalpasan ana pagnumaran nak idi kapigpigsaak. Kastakan. Ikulasay naklatan akas laawan anyaman na. Gapo ka na ita sa anak ko na makatrabaho. Ni, damagan na pailang. Amo na magayam. Nagadong ay bagbagam. Basta gimpakikan. Tagibusan tanti amin kadata, Tomas. Day, nakapasyar kayo mga Tomas. Asunsyon. Itaman pa'y anak kalagip kayo. Waninang, tao may kon isublit yung anak yaw. Ha? Apay nga isublim. Ay, basta isublikon. Tanay, agbababae. Anya, ay nagluko kan Tomas. Laklakayan kan. Agbabae ka pa'y lang. Asinaw ti babae. Di nakmat padaksen ka ni nanang asunsyaon. Madimot di kasta nga aramid mo. No kaya't nakasinaan, sinaan naklaeng. Saan na masapaw la padaksen nakpay laeng. Basta isublikon ni Tomas iti poderyaw inang. Tanalpasan ti pagrebengak kang kwana kasasawa na. No anya man ti saan nyo apagkinkin na awatan. Pagsaritaan nyo anaimbag. Sana kasta. Baybayan nyo no kasta ti kayat na nga aramidin nanang. Ala, pumanaw ka nga rodan asunsyaon.
Kat sapay ko mataawan to ti pagbabawiyam iti kasto nga aramida. No, kasta. Sana pud no nga da babae manakaw. Saan nanang? Ni Asunsyon tinauma. Nga puta pasaray ag sakitak, nauma na mga asikaso kanyak. Ay, naglukon da jay a babae. Agasawa kayo nga road. Rumbang lang ag tinulong kayo Agbinadang kayo itirigat kan ginawa. Wan nga rod Ngambay-bayan yawn. No di na kun kayat, san laeng. May kawa aklaeng ta biglaan mati panangsina na kanyakaon. Amaw ka may ruwamak tumut laeng nanang. Tila aramidin nyo nanang. Pasit sama lati pa nagbakit yu daitan. Amangan numakulkul laapan lati panunot yung. Ay na, idi pala kayat ko sinaan di agsyuman kan kanak ko. Itala na ikanak iti turud. Kasla nagmadima ngamin apanunutan. Nga itatasaanen ang makatrabaho ni tatang. Sinaan yon? Jak nga rod kayat agaywan iti masakit. Kumapkapsut ngaminan ni Tomas. Uray ko man numatay adagos. Ngamno nga'y maatake. Katagbalin nga inutel. Di siyak taon tinakakaasay. Ay, unay kayon aya. Aywan, ag-flight akon inton umay alawas. Panawan kay tun Ay ka, basta di ka mga liplipat, anak ko. Di kan to agliwa nga agpaw ititikwartak. Tanay, baka takon. Sana ko na makatrabaho. Uy, nanang, di kay nga rodag bambanok tapno di kay matagsakit. Wan ka di. Ag-relax lang taramidag. Agpasyar, ag-shopping, kasjay. Ag-enjoya kabang napigsaak pay. Agananad ka matitipapanam anak ko, wan. Wan nanang, uray da kayong agan-anad kayo mataka na yun. No kasta, talaga nagsina kayon kin ni Pare Tomas, Mari Asunsyon? Wan mare, masuronak. Tawan pa'y apulos pundar na mo. Wan ngam ado matirigrigat na iti anang paadal kin ni Bena nga anak kayo. Dua kami ang nagrigat, mare. Isaan lang nga iso. Ay, manmano ti kasta. No kaano alimmakay kan bimakat kayon. Iso ti panang isublim iti asawa mi ti inana. Naimbag ta si bibiyag pa'y ti inana anang isubliam. Iso nga rod sinambot ko ngayon subli, mare. Ang bilibak iti puli dala kay mo. Ay, excuse me, mare. Ex-husband mo, kunam mo, Ala, wan, ex-husband no iso. Bilibak iti pulida. Nagatidtog tibiyag ti puliti inana. Kas iti ina ni Pare Tomas, si bibiyag pa'y mo dagiti talo akakabsat na. Jay daduma nasurukan asang agasot ti tawanda. Nasurok mat anayin ti jay daduma. Saan da pa'y ama nagsaksakit sika? Saan sa matatimawid ni Tomas kadakwada, mare? Tama nagsaksakit mo. Naanyat amom ngay. Ang mga no simple la sakit ya marikrik na namat. Ay na, santan man na pagsaritaan jay ex-husband ko, mare. Tanalpasan ti responsibilidad ko kang kuana. Sikat ya apapalak. Tauray na tayan di asawam ka dalat tayong bati na pagbiagam. Nagagangamin na di asawa man niya. Nalay ngag diskarte. Una, day tamo ti pagyamyamanak. Tasaan nak nga imbati anak kakaasi. Ay, kasta ako mamot. Kasla ka mo lagpinpensyon iti dakkelan niya. Una, mare. Nga madulat tamo ti paggastusan. Tamanang danak mat iti agdalos iti papaabangak abalay. Kan ti mga sikaso iti laundry shop ko. Sana bale ata masubot mo laeng dagiti itangdan mo. Wan matkit di Malangarod, mare. Tadapay papanak. Panawan ka dito yan. Sige lang, mare.
Inang, nasa mukmut gaya man tay talon yaw. Apay, di yo pinaraupan day jay. Saan? Tasa sa uran nakmatay nangital kak iti talon. Iswaya kon pinakutin Sayang, sapay naglawa. Apay numulaak. Kabalampay ayat ang trabaho. Lakay kananak ko. Agi na nakakit day. At damot na'y pensyon ko a pangalaan ta iti kanan ta anak ko. Masikuranak ngagtugtugaw diti balay. Kayat ko awat-watan ti bagay. Kat, anya ko mati imulam. Mulaak iti laya, ta nangina ti laya ita. Laya ken aba ti imulak. Kat, adakan ka day ta Total, bastante ti danom ijay talon. Huwag nga raw, sayang no saan ang mamulaan. Mulaak amin day jay. Kabalam nga raod, lakay kaan. Di mo ipilit no di mon kabailan anak ko. Manangdanak iti katulungak Umutangak pala ang iti panangdan kaw, ta bayadak to no makaapitak. Bareng makacambaak iti nangina apresyaw na nang. Ala nga roda, sika ti makamo anak ko. Papanam, kumare? Inak man nagpasyar, kumare. Kaduak dagiti gagayam ko iti FB. Agkikita kami ijay sentro. Papanan nyo nga'y mare. Mapan kami iti agduduma lugar. Agtur kami man. Adalugan nga aramaten me. Pagbibingayan mi kano ti Arkilana. Umay ka, mare. Ay saan, mare? Tadaw orayak nga gabang iti transient ko. Da kayo latyan. Inton maminsan sumurot kamot, mare. Tapno makarelax ka. Agpasyar ta kidi. Gundawayan ta ti kinapigsata. Tano nakapsutan saan tanto na makapasyar. Kasto ti kayat ko pa nagbiag, mare. Tay awan sawsawir na. Tapno makapanak iti amin na kayat ko papanan. Malangaron, labasan kan. Hello, anak ko. Hello, nanang. Ingkay tumat ikan ni tatang iti kwarta na kaasimot. Kasanungay ka-allowance ko la nagbata kwarta ko, anak ko. Nagastos ko nga minta na pang kami nagtor kadag iti gagayem ko apada kababaket. Anya? Inton maminsan, ikanyumat ni tatang iti kwarta na, Saan na masapol? Ada mo pensyon ni inang na. Ada kwartada nga gina. Kaasi damot, nanang. Manumot lati pensyon ni apong bakit ngay. Umdas ti pensyon na pagbiagda, anak ko. Manumalang kang kanandangay. Kat, kumusta kayo di tabalay? Mayat naragsakak, tawan konsumisyon ko, anak ko. Sana ko na may si-stress, tawanan dya ama makabalay ko. Nanang. Kasto, iti tinartari gagaya ka pa nagbiag. Tayawang pampanunuta ka masakit akad kadua. Masakit pala ni tatang aging gaitaya, nanang. Dya ka mau, awan damag ko kang kwanan, manipod nagsina kami. Dyak napnapan ijay. Ingkay matsarungkaran, kumusta inyo matidang? Itian niya pa'y lagapungay. Nagsina kami nga rodan. Agkanya-kanya kami, anak ko. Anya? Nay, di kay unay gastos-agastos, agurnong kayo mat. Uray sa gabasit laang. Ay na, bakit akon? Sana na masapol day ta urnong-urnong. Ipapasko kay di nga enjoyin ti kwarta ka. Tanon nakapsuta kaun jakon makapasyar. Iso nga ipapasko kay di tagpaspasyar. Umadanin ti panagapit tayo, tata. Huwag nga rod baraw. Pakiur-ura nyo pala ang tipurdiya yo awan. Tainton makaapit tayo iti mula tayo. Uray na yunak daw, titangdan yaw. Awan problema iti day tatata. Maawatan mi mag. Raimbag lakit din. Tada kayo akatulungak iti panagmulak. Bareng makatsamba tayo iti nangina aprisyaw.
Nangina ti abay tatata. Ken uray laya. Sigurado ang makatsamba kayo. Sapay kumaabaraw. Uwan niya ngay, Bena. Kumusta tirik nam? Ay, madipay nga rod, Alma. Maulawak, kan agkakapsuta. Ala ka, amangan mo no nalipatam tinagtumar. Nagtumarak mo't, friend. Ngam, ay, jak manam mo. Banog ko la siguro daytoy. Panagkunak kasapulang pala ang taginan na, Bena. Ngamin no ibusor mo ti bagim nagtrabaho. Ad-ada ako maro tirik-rik na No, apay mat ngamin anaadda anak iti kastoy asakit. Apay, Alma. Hello, Nana. Ni Alma daytoy. Ti kadwa ni Bena dito abroad. Nay, apay asika ti na kay gamit ti cellphone danak ko, balasang ko. Ayan ni Bena, aya. Ay na, agkakapsot na. Di nakabaulan ti bagina. Ha? Apayan. Amok ngayon limod na ti sakit na kada kayo, Nana. Tadi na kayat nga agdanag kayo. Ang nasaysaya at numamuan nyo ti amin, Nana. Adda ngamin nadagsan a sakit ti gayim ko. Anya? Kat agawi din iti mabiit, tadinan ka ba ulang tagtrabaho, Nana? Ay na, anak ko. Una yan ti kasto nagbambanagam. Apay ngay, kimotong kamutan. Sorry, Nanang. Kaya't ko pa'y tagtrabaho. Ngam saan nakabailan ti bagi. Saan kayo na maikan iti kwartayo? Ay na, di kagsawi ti kasta. Ti kidi salunat mo ti panunutam. Agpaimbag ka, anak ko. Sa anak san nga agimbag, Nanang. Ngamin, adan iti last stage ti kanser a sakit ko. Aniya? Nay, apay akasta tila nga Mari Asunsyon. Kasla nagdagsan ti parikot mo. Ay, wang nga rod, Mari. Kasapulak ti kwarta, tani. Awan paggatang ko iti agas ti anak ko. Ay, wan, nadamag ko ti may papankin ni Ben. Agpayso aya masakit ka, no? Ay, wan, Mare. Nakakaasi di anak ko. Nagkutong, saan pa yun na makapangan na imbag? Ala, kasta aya. Umaya kag pakpakaasi, Mare. No da kwartam pautangan nakmampaylaan. Sige. Mano ayati ka sa pulam. Ibagam tamang tedak adakos, Mare. Nautangak aminin nga amamok, Tomas. Mabaina kun nga umasidagmanan kadakwada. Iso asik hati na panunot ko nga inasitkan. Ay, simart ni Bena. Biglaan mutan ti panagsakit na. Wan nga roda. Jak pulos ni namnama akas jeti pagtungpalan na. Sige, ta dumagasak itayan ni Bena no madamdama. Ta inakpay singiran ta inlakok alaya. Ha? No kasta? Nagmula kang itilaya. Wala. Laya, aba, ken tarawng. Adapay parya. Agduduma timulak. Aya? Ay, nagmula kagayam. Naimbagman ta kinabaulam pa'y tinagmula. Ay, oy, nalakalaang dayta. Adamat matangdanan ngagtrabaho. May remedyo ti amay na sunsyaon. Ala, ta agrubatak biit. Ta inakpay agsinger sa akunto sarungkaran ni Bena. Agpaimbag ka, Bena. Agpapingsa ka. Wan, Tatang. Mangtedak iti paggatang mo iti agas mo, wan. Saanan, Tatang? Iduli nyo kit diti kwartayo. Tadi kay pa'y naik-ikan idi adda ak ijay abroad. Di mo panunutan dayta.
Awan problema iti dayta. Tatang, Nadakasapulan yaw. Ibagayaw laang ta mangtedak why. Uray sininaan na kunti inam. Napatag kalat ta kanyak. Taim bilang kan kaspudpud nung anak ko, bina. Pakawanan na kuma, Tomas. Asunsyon. Pakawanan na ano sininaan ka ide. Ti amok nga may nawanan ti kasapulak kang ka. Ngam baliktad mutten ti mapaspasamak ita. Si kamutten ti mangtultulong kada kami nga agina. Agsuswerti iti panagmulmulak. Iso nga ibingayan kayo mo't Nang runa kat kasapulan ni Bina ti pagpaagas na. Tomas, pangaasim. Agsubli kagaya man kada kami. Ornosan tanti amin kadataan niya. Kasapulak gayam ti kaduwak. Ang mga sikaso iti anak ko, Tomas. Isa pang nga asim, agsublikan kada kami, Juan. iti anya pa'y laga po ngagsubli ka kankwan. Kalpasan ti panangikulasay na kan ka. Pagsublian na ka. Gapo ka day tadamanan kwartam. Iso kundi pakawan kan ka. Awan matkit din ti plano ka magisinubyan kan kwa nananang. Ngam nibi na lang amin ti pampam nunutag iso ti kaasyak. Mabalin mo ti tumulong. Nga uray saan kan ngagsubli jay. Nanang. Naglalaingan nan ngay day ta babae. Pinasakitan na kan. Sa ita takasapulan na titulong mo. Kundi sublikan ka. Ay, no siyak ti masurot. Uray saanan. Una nang. Naupayak mo't laangan na namimpinsan ka ni Asunsyon. Diyak kayatan. Ni binalaang ti kayat ko at tulungan.